ngathi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina umfeze untuthuko wakho malobathi ilasbo namakomedi mhlawumbe ukuthi usemusha la ekhaya uzophinde ngicela uqinisekise ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke kuzohlale usentweni ngaso sonke isikhathi uzithole esishisa njalo esihamba phambili kumele wenze shona ke ukuthi uyasubscribe bese futhi uyangilandela ku Facebook @Radio Nkezo ZA bafethu niyazi ukuthi manje lesikhathi esisuke kungazile khona ukuzomosha isikhathi kodwa sonithatha sinibeke endabeni kuyizona esithi esihamba phambili lapha ke namhlanje ngifuna sixoxe indaba ethinta laphana ukhozi FM top 10 laphana ke sibheka indaba yengoma ehlukanisa unyaka laphana sibheka unyaka ka2022 siyabona laphana unyaka ka2023 siyazi ukuthi kuningi ukukhuluma laphana okuvela kubaculi thizeni laphana abanye bafuna laphana sibaseke ngokuthi laphana siseke esiqoke ingoma okumele ingene laphana ku top 10 eyokhozi FM sazuke ukuthi ukhozi FM selikhiphile impela indaba ukuthi abaculi abathumele laphana ingoma okumele bangene ngazo laphana ku top 10 abantu okumele basivotele baningi impela abaculi sebathe ukukhipha impela ilo nalo wafuna kusekwe ingoma yakhe nabanye futhi abakhipha izingoma ezingakaphumi kodwa bathembisa abalandeli ukuthi lezo ingoma zizoshisa noma kanjani mangabe mhlambe umlandeli evotela le ngoma akanye eyiqoka angeke azisola uzozwela impela ukuthi ulozolwe ngoma impela lokufanele lapha ukungena ku top 10 angazi ke mina mhlawumbe ukuthi wena kuthini kwakho kuphawula kodwa indaba engifuna sikhulume ngayo mina udaba olithinda lona ludaba esiphezulu kwalo njengamanje siyazi ukuthi sinabantu abaningi abathe ukukhipha kusane isikhathi lapha nabafana abafikile endimeni umculo amaskandi abagalelekile nabantu abafike benza kahle lapha ngifuna ukuthi mina esicadulisane mhlawumbe sixoxe indaba yokuthi siyazi ukuthi esingamabhinca impela siyathanda ukuthi kube khona ingoma ezosimela lapha ku top 10 iyokhozi FM siyazi futhi nokuthi amabhinca awahluleki mangabe kukhona ingoma eke yangena lapha ku top 10 vele noma kanjani izobuya nayo indondo iyokuhlukanisa unyaka lapha kodwa ke ngifuna sibheke kulezi ngoma mhlawumbe uzongikhumbuza ukuthi kukhona ingoma engizishiyile lapha kunengoma impela nje esizaziyo singamabhinca ngale mhlawumbe ukuthi sichebe okanye sihambe nokuthi umuntu ubuqhawe lami ke njengoba babishila abanye abaningi ukuthi lethuba lifanele abaculi abancane abasebenze kusakhanya singabala lapha insizwe ezifana no Stability insizwa ezifana no Luve umfokadobazana insizwe ezifana no Gajeni ke nakuba uGajeni ekhiphe kungekudala kodwa khona kuyezwakala ngapha nangapha impela makuthi umuntu olalelayo lapha uyezwa ukuthi insizwe ifikile ingoma yakhe iyathandwa lapha sinensizwe esifana lapha omjabulisi mangabe ethi majita hola ingoma impela live engenile kubantu leyo ethande kakhulu ziningi kakhulu nje ingoma ezosikweletu lapha inja endlini lapha ziningi kakhulu nje njengoba ubona lapha ukuthi lezi ingoma izona ingoma ezigeza ukushisa uzongikhumbuza mhlawumbe ukuthi kukhona ingoma okanye khona ingoma eqhawe engishiyayo kodwa mina bengibona kukuhle ukuthi mangabe sikhetha ingoma siyazazi ingoma singamabhinca ingoma ezisinyakazisile ingoma ezishisisile lapha nasisinyakazisa okuyizona ingoma ezingasifaka lapha ku 2023 mangabe ukuthi mhlambe siyahlangana singamabhinca siphakamisa igama libe linye lapha okanye kulamagama ayingwabalile kube khona igama kube uyibona mhlambe laba bantu esizophakamisa amagama abo ukuthi bakwazi ukuthi amavoti ethu afike ngobuningi lapha kube ivoti lomuntu oyedwa lapha mangabe ke sengenile ku top 20 yomaskandi lapha okanye ukhoze FM kube uyena umuntu esizovotela lapha abuye nayo indondo nathi singamabhinca siphinde futhi siqophe umlando siyazi ukuthi samabhinca asikazi impela sala le passage mangabe kukhona ithuba elifana naleli kuyavotwa impela siyavota siphindelele mina bengibona kumbono wami ke angazi noma mhlawumbe umbono obhedayo ukuthi siphakamise lezi ngoma uStability mangabe ethi ama push up insizwa lapha usikwelete mangabe ethi njenjini uGajeni mangabe ethi lapha ithawula lamabhinca kanjalo futhi uLuve umfokadobazane mangabe ethi xola sitha sami hamba nantokazi usiphesihle uwakazulu umjabulisi
majita njengobona kulezi ngoma zike zayishukumisa impela inkundla uYouTube kanjalo no TikTok. Bengibona kukuhle ke mina ukuthi mhlawumbe mangabe khona ngimshile nawe usungakhuphuka ngegama lakhe lapha no comment section kube ukuthi mhlawumbe le video sayishare trender kube bani nobani ayibona ukuthi bapha abantu ekumele sihambe phezulu kwamagaba wona lapha sibafake sibavotele ngoba ngiyazi khona kumnandi impela mangabe iqhawe lakho ulifaka lapha ehlukanisa unyaka kodwa mhlawumbe kuyasibulala mhlawumbe mangabe ukuthi amavoti amaningi azohamba ngokuhlukahlukana egameni labantu abaningi ngoba mhlawumbe kwenza lokho ukuthi amavoti agcina semancane mhlawumbe ngabe ukuthi mhlawumbe siphakamisa amagama elibe linye kulamagama lawa engiwabalile mhlawumbe nakulawa nawo osazokhuphuka ngawe mhlawumbe kubalula ukuthi lelo vote lithole indawo mangabe silihlanganisa nelinye akhuphuke abe maningi lawo mavoti kodwa mina ngazi ukuthi mhlawumbe kuthini okwakuphawula bekumbono wami loyo bekumbono wami kodwa ke bekuyona ivideo namhlanje nami ebengifuna ukuthi ngidlulise kini ebalandeli nabathandi bomculo masikande nakuona wonke umuntu obukele le video njengamanje ke bese ngitshela ukuthi mhlawumbe kuthini okwakuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi sivele senze njalo sihlangane ku comment section siqede khona le ndaba ngase ukuthi ke izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke ebese nangilandela ku Facebook @radiongezo.za nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi mina ke ngiyilasbon kamagumede sengiphuma kanjena ke siphinde futhi sihlangane ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.